Na kwani jana matanga tole na alimina mnomo usi oteba angeti yoko bangwa mwagule oteba angeti yoko bangwa una bona tolega kino montare ochiaria abandi odiem abandi odie abandi pati hawa ega sio kabona batebelete no kurwana boka. Ondete yogo chamo okobe kamo wa international government yewaji besinyishi basabe bintu bimanye gocha usikorige na bangurunguru watengura wata bachumbe bane ababeba nominated watoto 6 lakini abwate kirogo kile number 3 national speaker of national assembly yoke number 3 in terms of succession. Mutabati boyo Kalonzo boyo na abandi yogusi tutakuwa nitende sauti ya yemo ndeta yokurangiria mesa unabona urigererie amba to bwata UDA bagwenda kurwanira abantu baito nechi nkobichoka babona waka sinkobi tabwati kende ikiangu sito atora wa minister all the time na last mtu awata ba PS batato wana ndo bwati PS hanaye mo minister yomo ndugu atibo director bonda ande bone bwa maana igon ntomiete ondeta yo torangirie mesa ikiagera abawodiem na abayodiem no zunyo na woka tiba goita na bakabeba magana y'abantu babachoreta igon next time tiba tuwe bange usito bwate ebiro mo than 13 elect mobo chumbe amba no bwata saba byonga muna mutavati igare ere chiu minister nande ikiroge kigegocha ne loge vinge ekarmore meza whatever ndende chi ambassador get ninda to watch go principal secretary get ninda to minister get igobono to teba angete no chikolu central na beba angete yo baba kandi biloganga boss kwa hivyo tuteba angeti yotoko bangwa igoti yatorengere kabere tuisa ansense yomote tukuana mangana atofesiti nomusi tuanjeranire chimwa cha mange